Global TV luane tek ko Wilfred Tinni atiki la church la cholo ngea la wora makilo nyeni Chris Pardona wange mabe ditwal Tinni amirni odutwala nywaki Pardona ikum ngo matika time ko malamelo Uganda lokum balalo eno berudana chiel ma on the ground meneno ngo kume matika timen ma gichago karo teach ruksa mera ditlobo Uganda President Yoweri Kaguta Museveni Tibu Habura katikwere niyo meroge kwany balalo mape gitika lugu chek makimiyo chek eni cheka ngo balalo manupe ogo cheli ngo manu gyono no koni pa unyokono ini wilo ngo mamigita pego cheli iye umere nani I nino enu tumo inino de piara rio biya ngwen di wocha wa bichel nende piara wa bidong enu ni dong kare diyo tumo meroge ngo juli tutwala dit Pardona angeo ni tite ka wat maber da diete ko ne mi don karma puri kana ngil tite ka wat mer marom kitung borra bene na amiri ulutwal ko ngwanyare woti mechero I palaro ngogi kume ma ini ne anu kunu chalo la church kit ma wangeo kumala melo ko Uganda ni ngoma tika timena ni wamero ni balalo ma itika yelo dano tutwale ka wayni yelo dano no kay nen lien tika la kata kelu pare ko dano mo geno pour wane ngoma la dit do ko waju roksa me okati ko me kwanyu balalo what you feel ngogi kume ma ini nen on the ground. Yes, apoyo in neno do television apoyo yapo in tika do tin anya kiloni stop panyo and pull down the near kiloni bona Chris Pardona michake madong na diet logo me Uganda President Yoweri Museveni Kaguta okaro ki order ne makiloni executive order number 3 me mwagali mario di piera rio uede ikom order ne eno ni no waji tien loga dek madong me achero waji ne umier kinenia kar mojong magite ke yelo dano e kunyao me loba choli tutwale district me kidgum kachel ke agago kinong yo mo me joko ge wak to me de kwali le padano ke balo ku me ario meneni maka madong kite katongo ne dok golo yen wakilwere ke loba choli ke gik biachar en kadong me ade balalo man lo lek yai magen gite loba choli kaka eneni umier kongdong ke kwangi yo executive order ne enoni en wajini balalo ma en gongini errant unyo matini non compliant umier gen dojo gu ago ke no chule ento kerke ben la den lo miyo order kiti enoni down ma for gen gu berga ko na niya ken matong enoni order ne ndwa pa wi abongwen midwe me abichi eneni to choke wa bin neno ka balalo don a tenu lo chule ento 14 ne kiti ni imitika nena Mamutime ena yenonia ngat mamiyo tam president lokom coach madok ben tio mien ne la di pieni yo sadim sare kanu ber garwati ki hotel ma aki lo chole hotel ma aki West Nile hotel ma aki Karamoja teso kama peka deken wana na kwana tiye yengo wajenia jam enu mala deru mi ne twerke pa o bien ka wajini maka donc get chat ne o rap to magiti Kampala we guru kaji donki gitere de tumo mena bareo balalu ni mona ngage maki wai donki riendio kilo machore ni enoni tigo chako ker community mapol ma community chiela neno Professor Jack Penmogi ena yo berka loka dorne kiloni inter ministerial committee ma committee ngo timo kiloni kwet gengo kwergo no wel balala di mati lo bachole wel balala di mageno wiro ngoma wela wel balala di ma pebe na gen go welo ngom a wela ya chul ka kai kere ka bednia kwet erno time niano mado miero kiketa oda pala dirlo biti utumo la dirlo to o mero do kar ne o wajnia report majo interministerial committee to alu borreni en kom no ke miene kar me kwano ne mo cha o kwano ne dul mo kena manyen gongo cha o don me achie dul ma giwaji ne kiena ye dul ma gien gi charo ngom de ke lo land honor yen go chone ken ma an la kwelo ga kwelo dul ne gi charo de mi abichel mai no ni won kom me de ma chon me palaro mule en yo charo mi wachi ne ni
gin duli enoni gin gi kar ng'om gi achara jomoken gin go paw ng'om aba gi tiend lokni ya gimero nong'o jami mogo chalo cholo tien gang kwan jo ken charia me yopuliel kimo ken mapole dedeni dul mo win dolo beno telo wigi obedo tie gin madong kobedo tie on the ground ma an aneno chochoke ma president bini yo kidi I think niemdu adek bini yo kidi ma an achero kiwa men waji ni emire rwate kidano matie e kien gaya choli pengo oyero kidi weno kidi enu kame win ni dong balalo dire ye kachoko bertie kuno ma an aberu kaneno ne kiwa lutela mo ken ma gin gitie gitedero gin go bedo wan watie mabe ki balalo ento ing'eyo ka in neno wachi wen ng'atite ka waje ne kiti en nini dwar mapol gin go wen won kom ni lok ni miyo mada wan te watika kwa mabe ki balalo waneno chalo la tel ma chung chuli parliamentary group anto wana kol wen won kom ni lok mabe ka kar balalo ti kanya pe kanya ti dong la dilobo eneno en doko miyo dok rok chane ye wen balalo magiti loba choli ka in pede chielo kagwa kudieni o madieni karo ka toro patano amine wo chabet adek kenne a tenyo lobo acholi ko chabet adek nutinen piera bio tidong chabet adek eni otumo gin made penyo wi matek to tanne ya en mala dir lobo wai di kapote ya e cielo kamigwo e kwae ye dieni tide aoni nino pierre wachel omiyo mono king'at mano peya ochielo niya utike kar enoni michielo ne an machal journalist matimo kwed matut la dieta tekwo ki yen metie kaneno luo television abiro ka wot la kachato nyonyo mapol adwares e gulu city kaka eni minoni bapt wire man nyonyo magiti wire magiti uker me goyo chiel owilego en kine kachabira dekeni matera dada ochiero kwene jo manu kare pe ya gen go chielo ng'om gi gen go tiyo dong ki kare ni enoni nyamiero gen go chielo ng'om gi on ma oda enoni otumo luak ma gen go tie e walo sub county wa mi la bolle che ma ko beti tim bene aberi cha ko beri kot la wo tiena beri kot moy o ma ko dano fa beach dano beach enoni uno gen go tie ka ngwe kim toka pika mata ma gin gitie ka chere igang pa ruoth me palar la dita abuoch Patrick Adonia yen ni ruoth tika mere loke lwake kin ma balalo tika ballo kwa padano kut padano kitim mite kwar padano kama eni iloyo gi ento kineno gen mobedo ka wuot bene e social media eni ye lwak moken gen go chero go bedo ka ng'olo chel pa balalo piene niya yo ma gen gitiga tiker me chera ka choke ni enoni ineno chiel pa balalo tiye lok ma wano ene ye nonia mony gen go bieno gen go mako joni enoni mage mako gi kine ka chawa pa wi achel minende piera rio wi adek ngwedo kedgi gichwalo gi e Port Division Barak e Gulu City kaka eneni lutela gen go bedo ka kero pressure ben matek piene gi wajnia makudani Uganda kaka ento twale weko e chieng police ento pe umier mono yo magdam timon bene urune minende piero wi ang'wen kine ka chawa abichiel gen go choko jone ni dujo gen go chwalo gi buchoro police post ma an ki koma machal la cho loka nia atiero wa kuno aneno dano abich eno ne abedo ka penyo gi ang'o ki kome motime pingo ki mako gi okene ben gen go moko ni ang'ara chel umo ni wan gi an gera ang'olo jomo keno an pe ang'olo mako bed kineno ka dog la peny me mina mokwongo ng'om mati on the ground gin mati on the ground balalo mokene manuya pot pe gen go chielo la ka kwai dingi mokene gen gi tie ka chielo la ka gwa ko dingi o dog balalo ma gen gi tie eneni kum beti kom mon ki komeni eneni ka ineno more no chalo gen gi taking side dongo mi neno niya balalo ena yo ber maber dada ento lwak mokene ngo pe dong tutwale lu teder enoni pe gi neno gi ki wang maber yana niya in la tedero tere waj ni tim gi moke ken inu monyo yeti makidi blowing o dudu abiru ka temo kupe ki
la lok pe mon me 4th Division Infantry la dita Telesfa Toramanya me penyu ngwa ke ko matega te ma wajni ya mon gen ge te ka tin me nan ne ya ku padano ober mabe ma kum betini oda kin ma ge te ka karne iti yani ni minister manen ko malume Uganda chochoke ilok kilo pok lo hangea eno wajni ya ti yai marom alipiar bor polo mapole gen ge tie ingom pagamente mai kiana ti ngom pagamente me la kang manu gamente o wiro do mi bon marivan ni agi pere ye tiang ngom pagamente mati gora apoyo ngom pagamente mati e maruji ngom pagamente mati ya chwa mano eguni wen kibicha ko donkong kibalalu ni enoni magen ge tie ngom pagamente ni ento ko beti dano no gen ge tie katamne ni kita dong nino mala dillo bo omiyo do to mono dano gite ga tamni ne cer balalu gen go bicha ko ngwe dong ke mutoka ri mano yo wen pong mer ki mutoka ken ento petie kate me kete enoni state minister bene loke obe wajenia ko beti dano te de mi apareo mano periu mi ratira dano lo tiro kwam do go gang yin bene koni ka don kwano yeutum ne mer chilling ni stone fish e twer ter ben welo dia balalo yin ben mi tike diang ben ber ka charne en karne en don balalo mer ben ber ka charo diage mono enuni yen mako be tio on the ground bede twal apoyo yen may dugo wa winyo kore gi kore ngoma tie katime idoba chuli ngat ma obiru ko wot chake makoko obiru tie le dit lobo ochero limo kabiru ma yukidi kama tuwajo ni balaro dum pole iye loyo ma ambe ne ke koma biru tie ka chel ki em tamani piere tek me ruate kwede nywako kwede wet no video mogo me chon mano wanu kate kwede inyang ni oke lok kikara doge chal pitini wanu bego kakany atwer medo matetel to kale tieni ngar maneno luo television be no mero ni yo man make ma ogene ko be do ngo mo time in meneno luo television la wo kor be tie lo pelida e kiene obedo udonga to e kiene dan me luo ni Kidega Christopher agen go chung pe luak me ya chuli matidana pa wiabero make makoge NK Gulu District i Palaro de kero kore komge ko hario ko me achiel ke wajenia gen go bero kara achiel ka go moko tamge me cher ka timo bal kiloni conspiracy to commit a felony mano ne lepa mono ka ko me ario yani kiloni criminal trespass ini donyo ko mere iganga ngamoni inywe ngoma ngatu mo mabed no impeya penyo en ben po wachinia in donyi ye kidong e kar ma kiberu ka winyo ko la wo no lwak go pong matera tira kod no gingeni gen gi bineno dana pa we berne dojo mage mako gi kitien ko ario ni enni ento ke go maraje dano abi dok gen go beru pe ma joni enni eni jo ma ko mako gi nem do pieri wa deke lok ma wan wa kwer wa non ya gen gi chokogi gi chwalo gi re police post matie ye la cho kot bene la chung amu chung pe gamente eno wajo ni kit madong lu pelira ma chung pe jo ma ko te komgi gen gi tika wajo ni umir ki gonjo eno bed mabud me wako ma wako en po kwer lok en kon wajo ni umieru gi mi jami passurity jami ne dudu bed jami manu moke maber tira weka koni ngato mone ke gonye en ber mabud ma wako ka kwer bino no lupo kor biro yoti weko la wo kineno dwe piera rio we biro kot enuni kikobo wegi teg loke neno dwe piera rio boro tin nende piera rio boro icha wadek kikome ot kot ki gang kor pong matera tira dan mago aki pala dan mago aki bora chul mapat mi bino kaneno kin magi teka piru kere kom jo ma ki wali ni global jammi pa balalo la ngol kop ma kilwoni man la ngol kop chief magistrate ne gulu magistrate court la dita barije saidi ena yo omiya agony mi beru mabut ma wako ki joni kon gi wajani kache neno kotti romo in kwero duogo ke kore chiki maka in be chulo fine me chiling million bit joma gen go chung kom joma koko ti kom gi man surety e wain dan ma in chung ko e kome bene ka pe duogo e kot e be chulo million apa la bola neno mego honorable beta olu chan
en ochung' bene kom dano achiel ma koko tye kome ma i kare ma kot do tum ojili ki yom cwiny ko bedo tye manok ma lutelo gin guloko ki lwakgi kun waco niya ng'at mo keken mucung pi lawore ka nino me kot oromo myero gudwogi nino kot dok tye nino dwe 14 me dwe me 12 i mwaka ni eni wek ginen kite gitwero cako piri kon mon eni kit ma kot bene tye obedo kede apoyo Ofoyo ya meno kid matye kwede video ne iromo charo bene neno wa uploading tie I Luo television meno kid madong poro tum kwede neno matin ginu kane bene ma obedo tie ena ye dano mogo makimako gi igonyo gi waje ni jami gi oweng dongo i police ma pulutele te ka yele chingi bongi mogo magiworo kwede jimi gimere odongo mapul mo kana wabikelo botin ofoyo ditwa lubuwa